kami berada di sini, Kausar sebagai award recipient. Ini adalah merupakan tahun kedua Kausar memenangi anugerah daripada Brand Laureate. Kami amat bangga menerima bagi pihak semua Kausarian agar award ini memberikan motivasi dan inspirasi. Supaya kita lebih lagi di tahun ini dan tahun-tahun akan datang terus menambah nilai, prihatin selesai dan menambah nilai kepada lebih ramai lagi umat Islam di luar sana. Assalamualaikum and a very good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining us. Welcome, distinguished guests, esteemed award recipients, ladies and gentlemen. On behalf of the Brand Laureate, a warm welcome once again to each and every one of you. It's truly an honor to have all of you join us here tonight as we celebrate a remarkable milestone. The Brand Laureate 20th Anniversary Special Limited Edition Best Brand Awards 2025. Are you ready to roll? It is you who have made us who we are today. So I'd like to say thank you very much, and I think all of you deserve a round of applause. So give yourself a good round of applause. For Islamic Inheritance and Legacy Advisory, we congratulate Kausar Wealth Management. I'd like to invite Susanna binti Abu Bakar, Executive Director, and Kamalul Azhar bin Hashim, Managing Director of Kausar Wealth Management, to receive the honor. Congratulations, Kausar Wealth Management. Ini adalah semua anugerah yang istimewa dedikatkan kepada semua Kausarian kerana usaha anda untuk membantu masyarakat. Sama-sama daripada sini kita dapat motivasi dan inspirasi agar kita boleh bantu dan usaha lebih kuat lagi untuk masa-masa akan datang. Kausar!